Ndoa ya gisiasa katika Gavana Muthomi Njûkî na mubunge wa CHUKA IGAMBANG'OMBE Patrick Munene itikuoneka kuthirarua baruana andini KUUMANIA na WAAKI bwa CIBITARI iria kwendekithua gwakwana kuringana na mubunge Munene ekirite wirane bwa gwaka CIBITARI ijiri njira ya kuririkana mwana wawe Natasha Makena CIBITARI iria augite tayari na atengete kigina gya kumiaka agikinya kenda kuona mukandarathi buria WAAKI bukambiriria na gwitana mbere MPATHU augite maabisa ba thirikari ya Tharaka-Nithi nibatumirwo kenda kwa mwata kuthithia untu bubu hindi na bwakari bethirwa bakibenga. Sub-county administrator wa CHUKA nwe akiaria augite Gavana Njûkî atiga kuregana na WAAKI bubu bwa CIBITARI indi giaka nyombere gwakwa igwakwa ndere tibatere. Samuel Gaishma nacho na njira indi no igwira ya kutheria kieni kira kuringana na mubunge wa ichigo ya CHUKA IGAMBANG'OMBE Patrick Munene no guga kwa CIBITARI ya muririkana wa kari gake Natasha Makena karaga itirwe kumania na murimo wa nyimba amuna gwira ino ni ukitie gichanga cha nyuma ya abisa ba thirikari ya county bakuraithiria uthingatiri bwa magwatho guchugia kumerugamia ara amuna ugu mwingi na ugu merite abisa babana kubaingata. Munene bare amwe na MC wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea wa Mariani Anitambae na wa IGAMBANG'OMBE Njeru Ing'ara ibameneretie thirikari ya kaunti runguro rugamiri wa Gavana Muthomi Njûkî bakiuga gati ibakubinga wireno untu braba kuga ibo mwana kurotha mathe na ugima bwa akari tisi muntu ni kiongo gingikwa kithuku kana indu ati muntu munthi no abinge gutumwa gwa CIBITARI na nimenda kuririkania atongoria ati utongoria nuthiraga na riu nene ukathira na antu matige kuthungirwa no nene kiongo twika torebi nuntu unene nuthiraga na indire ukathira tukenuka mucie CIBITARI ino etacire anuntu agikeno ya cire anuntu agutamwana thitha Memorial Hospital no gakorwe na ndabu na mbisi ari adabu na bati kuba CIBITARI ino eshima na mi support ta governor na mutongoria wina kiongo kiega ino indere mwe kurenga ndakatia tuwera na kwa muntu ne gwendoni monorera wichiria kubinga project teno ndenda ucokeria mushimwa Patrick nkatho mono ntunageretie guchiria project nyingi mono CHUKA IGAMBANG'OMBE na thina yake na babu kwinga CIBITARI kama kona takakuruta wera nkiruki hapo ino nyo thina tu peke yake ngavana na mbesa cia thirikari milioni 10 ari bagirwo ni thirikari cia insurance kuri nkirwala kana na mwana wa kalwala nchoma akathina cio CIBITARI ria nene lakini ria mheshimiwa Patrick aona Antoine nkirwa mbesa ni thirikari athi kurutana cio wira abanga gatumire antu ba CHUKA IGAMBANG'OMBE na Tharaka-Nithi CIBITARI ati tukambiria kurwa nayo bariuga Njûkî na igitwe akirwa na mirandi yonthe ira iretagwa imubunge Patrick Munene nimenda kuririkania Gavana Muthomi ati litu arutaga wira nake kuri muntu etagwa ragwa tukugeria gutuma barabara cia CHUKA town indenu ragwa kabingire na tacha nginya mucemani wa president na Muthomi no kuririkana wega buria mauntu mekarire kuri ragwa tukugeria gutuma Kiruvia stadium Muthomi na kuririkana county government kiabingire wana barwera yatumire stadium na kumenyu ndandikire county regete kwandika tukugeria kwambiria KMTC na kuririkana ragwa kabingire na ntaisi kana Muthomi no gakinya bantu agiuritu wa kugenda gacirani kau nuntu njira wanona ringi gwithitie muntu ungi ntisi no migendani maendero ma monde gwatuika mabire to Magumoni division Njûkî kabingaga atubingira nyomba ira atuma kwa mutamuke atubingira barabara ya Muriogi ana barabara ya kuthie Karamani magenkwa ne ono akugerania muno na kumibinga ne buranga ya munene kurema nerwe na kwa twa munengere gite kia MP twa murumia Ngabana ria mbere twa murumia Ngabana ria kairi akorwo akimenya no acha ukagwa twa ni mwithwa na ne mbuga nage mwithwa tu wage ucha kuboya gite gwa kwenda kia senator gera tumukaranga mwana ugu murugamiri wa sub-county ya CHUKA Alex Mugendi wa Festo ariuga ati MP Munene arenda CIBITARI ya kwa kieni ni kira thirikari igaigite gatari yake gwaka parking ya nkari akiuga ati mwako wa CIBITARI nupetwe bantu angi ndeni ya kieni wagikika dispensary ya Kibugwa ara ugakwa papa akurenga gamite ni parking ikegwe hivyo kwa there is no hospital ibatigwa kwa njirani one CIBITARI itaka kwa njirani siaka kwa away nuntu mugundo olivo away from the road agwa kiteni parking kwa the base area CIBITARI ikona nua yakwe Patrick Munene as decided today that mitilengwe lakini mitira tika kulengwa ni nuntu kwa CIBITARI kikulengwa nuntu na papa sisi yake we mwene
aita imbu achuka IGAMBANG'OMBE kwikura kwenda kuthi gutumira miti together with the MCs magwara inamo indi ariurie Munene arekana na biani bia thirikari akiuga ati nutongoria bwa county bubatiri kuga ara cibitari kana mirandi yingi ibatiri wakwa Ngabana bati kuonania kuria cibitari gwakwa the person who should guide kuria cibitari ibati gwakwa in Kibubu or in any other place mugundu wa thirikari in Chuka sub county ni sub county admin na niyo nte na thina no rie ni sono government kuria mugundu gwakwa even stakeholders ni monirwe baria cibitari ibati gwakwa kogwa on the request the people that are cutting down trees omonde Kibubu they are doing us harm ni magotobeteria niyo ni sub county admin ni magobeteria community ya magumoni ni magobeteria community ya Chuka sub county nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chuka IGAMBANG'OMBE mbita wa Samuel Gaishima.